biz sizga boramiz ham biz topshirig'imizni boshlaymiz. Bu yil bizni qonaqqa Mehmet xalqi chaqirdi. Aqtoq xo'jaligida ishlovchi sıyır sovushlar keladi, bizning ishlaganini ko'rib ketadi deydilar. Sıyır sovushlar dayarklar turida biz narsa bilamiz. Mening maqsad ana shu hunar egalarining sirlarini oshim. Biz boshlaymiz. Sıyırlar bizden qo'rqalar o'sha. Ishning bir qiziq vaqtına keldik biz. Sizga yordamchi qullar ortiq bo'lmasdir, aymi? Esenlarmisiz? Biz bilan sразу yo'l yetib bilmasina kirdik. Men hozir menda kiyinashakman ham. Bizni hozir kechki sovun boshdan boshlaymiz. Dayarklarning mana ishlari shu bo'lmadan boshlana. Bu bizning demak yuv bo'lmasi, apparatni demak shunda saqlaysiz, aymi? Apparatlarni yuv bilamiz. Qanlarisining endi avtomatika yuva, avtomatik yuvamiz endi. Endi avtomat bilan sovasiz endi, qo'l bilan sovu yo'q. Qo'l bilan to'lqinga to'nga sovamiz biz malozivalarni o'g'iz. Shu ablay butun sutimiz bizning liniyadan ketadi. Liliya apa, necha yil endi ishlaysiz sıyır sovushi bo'lib? Durusini aytganda 87-yildan beri. 32 yil Liliya apa sıyır sova. Ishingizning eng og'ir yog'i bordir bit. Mana narsasi eng og'irani, eng qotlovli. Eng qotlovli endi u boshda ertan turib ishga ketuvigina. Anlarisin, kunasin og'ada. O'zidan o'zi avtomatik budilnikda kerakmi? Ertangi sovun nechada boshlanadi? Mana qiziq, nechada siz yo'qdan turdingiz bugun? Bugun 3-yartada turdim. 80 sıyır kunini bir sıyır sovushiga 80 sıyır turib keladi. Men mana bu sıyırni sovib qarayashaqman. Aning ismi Maturam. Maturam, пожалуйста, menga bugun tipmaymi? Men bu sıyır bilan общий язык to'g'riga teyish boshladi dedilar. Пожалуйста, menga bugun tipma. Men seni bugun sovashaqman. Mening ismim Filuziya bo'la. Men intamni duxilarimni sepib keldim. Men sendan telezvezda yasim. Men endi bunda kelganda bekni hazırlandim. Qo'llarimga moylar surtdim. Men aytam qo'l bilan sovuribmiz deb. Bek joyli ekan sıyır sovushi ishining illani og'ir tuglaymi? Osnovdan shiz tartasizdir, aymi? Mana os shiz tartasiz. Endi xo'rozlarni beramiz. Onlarni solamiz, shu boshlatamiz. Mana bu sütlü beka necha litr süt berashak bizga hozir? Bu sütlü beka bizning kiminde 4-5 litr süt berga teyish. Yakshanba kun qo'yda men sıyır sovun Mehmetga Liliya bilan oldinga tizib ishlagan dayapti. Biz tortib qaradik. Süt ezgina bor. Demak, süt bilan butunlay süti sovulib bitgan, durust sovulgan. Hazır, biz onu hazır okuyup gideriz. İyi. Холодильникka solaşapız. Biz hazır liniyaga da soğup qaraymiz sütni. Ham u nechik bo'lamni bizga Liliya apa ko'rsatdi. Bu bizning liniyaga so'yib turgan apparat. Degiz. Mening uchun sıyır soylaylar. Biz hozir apparatga so'yib qarayashaqmiz. Tonati bergan mumkin deyim. Tigi boshda o'gizlar. Bu 4-5 litr süt berga teyish hozir. Ham süt aybat bo'lsin uchun sıyırlar bilan söylashib o'ralashirga kerak. Men sıyır nitkanalda tezgina oslarni ishga tartib olam. Bu тоже dayarkalarning ishli turgan kundalik ishlarim. Hozir oning men uchun dayarkalar deyuga fu deylar.
матурым, бәхетле. Күршіккей. Бұнысының есімін неше күршік мекен? Филюзия болсын. Бұнысы міне Таним, Наташа, Мика, һәм башқалар. Есім күршіп шықтық. Міне баштағына шындай сосис бар еді, енді бұрынға шындай бұғысы кірген. Ха, иелештік. Кажется, что мен өзімнің үйімде бірінде исте жоқ, шындай рахат, комфортно. Ай, Корали, Тимур. Привет, вот она. Маңа күнде сүт ішіртесіздер. Сүтні ең қойнар вақытта ішушілер, міне шушылар енді алар. Тибіне баштадылар, қорқа баштадым, меңа жетті. Өзіме ілішіне 4 литріні мен саудым. Бәркілер әрі сиырын ошата да білірге тиіш дейділер. Біз Ознақайдан келген племенной үгізден интервью алмақшы болабыз. Исімі бар маның? Исімі 4499, ол 900 килограмм, 3 яшілік. Бұл оны yol иттірткенлер. Шуңа оны көріп тұрасыз, оның мұйыны мен 2 қатлы. Мені сүзмәс мекен? Сүзмәс дей мені. Это история. Ознақай мен племенной үгіз білен фотоға түшмәсем. Ну давай, мен сен исімді құшашақ мұны әлі, әмі? Исімді құшам. Давай, улыбайся. Наращивай массу. Ознақайларының yüzüne қызылы кетірмей, әмі? Қоя келіп, сүт ішмеші, парной молоко. Ішмеші кет алмадым. Өзім сауған сүтіні қазір қойып қойым. Біз сатып ала тұрған сүтке құрандар мабнығы тәмірек бектеміні. Имесі келі, әнесінден ойырғандар. Bir күнлік бұзды, матураны. Ey Allah'ım. Hazır sana süt alıp kileler. Biz süt sağlık senin için. Miskin buzo benim kolumda yalay. Uleş, uf Allah'ım, o yüzü gelgen. Oy Allah'ım. Milaşka. Zahit abi, bugün күнде sizde %13 soğum sıyırı var ayım. Mine yıllık көрсеткішлеріңіз күніне неше литр süt сауа bir sıyırdan süt çığa. Көрсеткішлеріңіз неше бүгінгі күнде? Бүгінгі күнде біз bir sıyırға 12 litr süt sağabız. Konçakta 15'te buladır indi jay oylarında. Jay oyında 15 litre idi, әзірек sütler kimedi. No var bizim bu yıl ultra qaraganda көбірек болуға тиіс. Мұнда енді ветеринар табибның да, мал табибның да үліші барды. Әйтіп кетем әлі, Сағит абый ең үлкен ветеринар мал табибның бірсі районда 50 елдан артық аның қызмет стажы, іш стажы бар. Ул менә үзенең эшен яратып башкарган шундый фидакар хезмәткәрләрнең берсе. Без Сәгыйть абыйга һәм менә шу Актау хуҗалыгына чын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Без хәзер сыер саучыларның нинди һөнәр кешеләр икәнен беләбез. Менә бузау караучылар турында да сөйләп китте Сәгыйть абый. Сәгыйть абый, уңышлар сезгә тагын күп еллар әле эшләргә язсын. Менә шундый күңелле генә тапшыру килеп чыкты. Без инде әлбәттә Актау хуҗалыгына һәм шунда эшләүче хезмәткәрләргә чын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Без сезгә тапшыру киләсе атнада кемгә кунакка баруын беләсегез килсә, безне карап барыгыз. Мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Ну син вообще городской, ничего не знаешь. Пошли. Племенной үгезләр менә шушылайрак выглядят. Духи сипкәнем, не, с феромонами, шуңа килә бугай. Үгез бит. Ну все, спасибо. Спасибо за интервью. Пока. Минем борыным кызыл түгелме? Просто бу колны бузау ялады һәм мин аны юасы килә.